Muyumba wa kilombunge chake TWS eta wa Mwandu Edith Vethi Nyenze ni wathingilila kanasa pali ya kukitia kibila cha usumbe cha mutongoi wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka sabali sundi kutia iweta kana Kalonzo no kwithe wa aito isenda mbogisi onisike bathukanio sibo county na Kajiado na Taita Taveta ainena na bilingi wa Mobo Nyenze ingine wa weta kana enende kuma ukambani nimeyomba nitiko musa kuwa Kalonzo onamane wa bakini atongo imacha macha UDA la kuweta tamambete kambile mbetani ya ukamba kumasesenga enende mwaka mono okutwelese. Mujumbe wa kiliombunge cha Kitui ya Utheloni wa Sua Mwandu Edith Nyenze ainena na andiki Movo ni walulumilia kana mutongoi wa chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka nukwithi wa masembani na kuthiuka kaundi cionthe cia miongwena na muontha cia nthi ya Kenya kwikunia maleve na kwiyumbanisia unyuvani munene wa mwaka twathi ila mukona ata kwikilite kwiyo maundu makubangwa na tukwika ila planning ya plani nesa kindu chumele nesa pe vinda tuina inabuke thia nendo ni makwazia bana party leader the sixth president twiko twana kileti twiko na kumala yune mko na kumala na yedi katika kila county C47 na niwaambie ni mumonie embu ni mumonie onenga liko sia costi Nyenze ni wavithwa kana chama cha Wiper uniki vangite nesa na nikiulika kiwanza nivate kulela kuikithia kana Kalonzo ni watwika president mwakani usu twathi ena maundu mengi wikite yuta yuvinda ino pena ngali sume lile sia chama pengali mbingi sia chama na nitwonie track nene a very big track na nundu wa campaign nuko na trail campaign yake ina ngali mbingi simuhatie nitwende na kwika maundu mengi nikenda wiseithia nitwa prepare kana musumbi waitu ni wethia eyumbanetie na ithieta Wiper amboya yitu nayo ni sino ya Kenyans nikana ethie flag bearer na ethie musumbi wa Sikh wa Kenya. Muyumbe uu yingini waweta kana Kalonzo nde utele mwani atongo ya mweme chamani cha UDA na alama mbite kambiyo kaundini ino ya Kitui imasesenga enenthi na vala wathingilila kana Kalonzo eno twika wa kutongo esi nthi ya Kenya eno manyu mingi ona wa undu utonya tongo esi nthi nonduwe ni lawyer na niwisi maundu ma katiba na niwisi ulondo utonya tungiani siandu ukesaidia Kenya ni united na ukethani twaendeana mbe ni mundu twana kutwaisia mbe nzino yitu ni mundu tena lusani kwa Kalonzo mwa Musyoka iwe the best bet ya Kenya kutwika musumbi lakini nao twimanya ata olondo isomo ila isio tusomethio na nduma okala matwewe mbingi kwisu matwewe mbesa menenga wembesa tambesa na yu kitu yesu tunarina vika ona aidi ya isu kwa ni kulia alama kwete mende na kwete maete mbinga ngisi nana lakini naitu isomo no isu tunasoma msinando makalau kana isamone sito siuke lakini onyuvani nitwisi pala tusiaisi mwana waitu Kalonzo wa Musyoka tusiaisi Edith Nyenze lo tusitokumia nesa tusiaisi atongoi tuisiaisi sindu ila sikuetwe vindani kaunyenze na ula wita muni yake lini wa makulia nenthi kuma kiliono mbunge cha Kitui ya Utheloni wa Sua nikese kukengwa ni amwe matongoi kuma kiliono mbunge ki na ala mekwe kwatila melati yake nogwa mundu akuka na kwasi sindu sionze na myaki yonze ni wewetie na inywe mune mwisi nubungu na kula kwingi ainie kwasia ayo na tiveti ainie kwasia ni wewetie na tiveti izila kwa member of parliament nondo is later approved through CDF ko ubungusu nagono atawenge bie ayimondo wana kukenga nata kwatita kibirla no akikwata isamusiyenzi ko mweso sikwata maundu mamwaki mesila kwa member of parliament ilivoti ya vilingi wa Movo nitoa mwaka mweu